Njengoba ke isizini lena ke ka2025 no 2026 ke yeBetway Premiership ke sefinyelelile ke emaphethelweni lapho ke sibone khona ke iqembu leKaizer Chiefs ke liqeda ke isizini lihleli ke kuyona ke indawo ke yesithathu. Kanti ke amakhosi ke sewakwazile ukuthi ke asayine ke umdlali ke yena ke uThabo Moloisane ke umdlali ke oyi center back bekadlalela ke iqembu ke leStellenbosch. uThabo ke oneminyaka ke engu27 kuwona ke unyaka lona ke ka2026 lo mdlali ke sekajoyine ke iqembu ke leKaizer Chiefs ngenyanga kaJuly lapho ke maqala khona ke isizini yokuthi ke iPremier Soccer League ivule ke iwindow ukuze ke amaqembu akwazi ukuthi ke asayine ke abadlali. Kulapho ke sobona khona ke iqembu leKaizer Chiefs ke limemezela ngokusemthethweni kuyena ke uThabo Moloisane oyidefender ke uzojoyina ke lona ke iqembu ke leli ke leKaizer Chiefs. uThabo ke eminyakeni emithathu ke edlule bekadlalela ke iqembu ke leMaritzburg United. Njengamanje ke leli qembu ke lelo selibizwa ke njengeDurban City. Kanti ke lo mdlali ngesizini ke lena ke siphuma kuyona udlale ke imidlalo ke engu33 kulona ke iqembu ke leli ke leStellenbosch. Akazi ukuthi ke wena ke umbono wakho uthini njengoba ke iKaizer Chiefs ke seyisayine ke yena ke uThabo Moloisane? Umbona ke mhlambe ukuthi uzokwazi na ukuthi ke abe uncedo kulona ke iqembu ke leli ke leKaizer Chiefs? Lo mdlali ke uyi center back, kusho ukuthi ke udlala la kudlala khona ke abadlali abafana njengozitha Gwinika, Given Msimango, Inasho Miguel, iposition ke ezodlalwa uyena ke uThabo Moloisane. Bekashilo vele ke isporting director ke seKaizer Chiefs uKheza Mtaung June ukuthi ke njengamanje njengoba ke isizini iphelile bazohlala phansi ba-analyze babone ukuthi ke ikuphi ke la ekudingakala khona ukuthi ke iqembu sengathi ke bangalungisa. Okunye ke futhi ngicabanga ukuthi ke kuyaphoqa kakhulu ke iqembu leKaizer Chiefs ukuthi kumele ukuthi ke basayine ke abadlali ke babe baningi ingenxa yokuthi ke iKaizer Chiefs ke izodlala ke imidlalo yeCAF. Ngakho ke izodinga kakhulu ukuthi ke ibe ke nabadlali ke abaningi bazokwazi ukuthi ke bashintshane nomqeqeshi naye akwazi ukuthi abeke nama-option ukuthi ke makudlalwa ke imidlalo yala ekhaya ke uzosebenzisa baphi ke abadlali, bese ukuthi ke iKaizer Chiefs ke mayidlala ke imidlalo yeCAF nakhona ke azi umqeqeshi ukuthi ke uzosebenzisa ke baphi ke abadlali. Omunye ke umbuzo ke ngicabanga ukuthi ke omunye umuntu angaba nawo ukuthi ke iqembu ke lenza kanjani ukuthi lisayine ke umdlali ke umqeqeshi angakabi khona. Omunye umuntu angawubuza ke lo mbuzo lokuthi ngabe ke mhlambe ke iKaizer Chiefs isaqhubeka ngokuthi ke isayine ke abadlali ke umqeqeshi angakabi khona, ngoba omunye umuntu angasuggest ukuthi bekungaba kuhle ukuthi iKaizer Chiefs iqale nje ngokuthi ibe nomqeqeshi qala ngaphambi ukuthi ke ingaqala ukuthi ke isayine ke bona ke abadlali. Kodwa ke uThabo Moloisane ke yena sekumdlali ke weKaizer Chiefs, sobona ke amakhosi ke ememezela ngokusemthethweni ngenyanga ke kaJuly.